ebyo nabigambirwa mu kutongoza ekibiina ky'abahingi n'abarisa mu division ya Kashozi municipality ya Sheema ekibesire Greater Kashozi Development Association aho abahingi barikuza kuba nibaguriza hamwe ebihingwa byabo no kwegesa n'obukoryo busya obwo kuhinga kureba ediini tumukureba enganda tumukureba omuntaro okuruga. That is very wonderful. President will speech eyarukuha every day nagamba kintu kya secretariat noreba umuntu atakwenda kuramusya mutayo cyo muretera butaza mu kibine cyataramba narawe namasije haze sayeza nyoto kudinze ukanta marka oriya shi munyanyo ku numukuru wawe nakumanyizina habo ubushomanguzi mu kibina kirabasa kutungu ecya kabiri shomanguzi nkimanyisa ntabara muri akova accountability kumwarundana kumwashoboza kumwayoreka abantu enshoboza entasene enshoboza abebembezi mu district ya Sheema hamwe na municipality bagarikiye barabura abahingi hamwe n'abarisa okugera ekibaro mu bibarukora byona twina amarwariro aga registered omwihagariyona orarware inpatient ebiro bishatu ahasumu yawe bafutera emitwaro 30 ogogo bamutera emitwaro 50 ombiro bishatu aba okwegita kwabo bakugambireho ikigenderwa cyo gukoresha ekibiina kitu no kwenda gututunguke right we kugira kimwe ahamaka kandi twose ebitwine aba basima President Yoweri Museveni ahubwo kubiguramisho korera hamwe batunukwe kuhereza umujekera wa President mu district ya Sheema embuzu kujya mutwarira gasha kwa Mike twakire.